expectante, o público expectante. Ai, é verdade, perdoade, que ninguén se enfade. Damos unha benvida. Ola, benvidos a Obra que Mola na escola. A obra de teatro. E sabedes de que trata? No, eu tampouco. Unha pista. Titúlase De la invasión de Malicia. De que tratará? Ratele. Exacto, correcto. Correspondeche, compañera. Explicar o da teleinvasión esa. De la invasión de Malicia. De seguido tenemos aquí connosco programas de revista de cotilleo. Ai, non mo creo, cotilleo. Bamboleo. Telexornal con novas vellas, concursos, xogos, deportes, series televisivas atractivas, emotivas, Cativas, vomitivas, estupiditivas. baile, canción, cociña. ¡Qué delicia la teleinvasión de Malicia! Vamos vela, candela. ¡Con todos vostedes! ¡Teleinvasión de Malicia! Benvidos a la que tal ao concurso cultural Pasa Palá. Aquí temos os concursantes. Por unha banda, o equipo azul, os Extremis. E por outra banda, o equipo vermello, os Pra. Ola, que tal? No concurso cultural Pasa Palá. Atención, pregunta. Cefalópodos son animais que teñen as patas na cabeza. Por exemplo, Xiga, ¡Acerto! choco, ¡Acerto! lura, ¡Acerto! potra, ¡Acerto! polvo, ¡Acerto! Piollos. ¡Fallo! ¡Pasa Palá! Para que os piollos teñan patas na cabeza. Na túa cabeza, pero na cabeza. Atención, pregunta. ¿Qué pintó as meninas de Velázquez? Picasso, fallo, Lica, fallo, Dalí, fallo, Daló, fallo. as meninas de Velázquez. ¡Velázquez! ¡Acerto! Atención, pregunta. Como se chamaba o cabaré Don Quijote? Don Quijote, ¡Fallo! Sancho Panza, ¡Fallo! Platero. ¡Fallo! Cervantes, ¡Fallo! Rocinante, ¡Acerto! Atención, pregunta. ¿Cómo se chama a figura xeométrica que ten 6 lados? Polígono. Polígono, sí, pero como se chama ese polígono que ten 6 lados? Con idea. Sexilátero, Fallo, Tercilados, Media Lucia, fallo, Hexágono, acerto. Atención, pregunta. ¿Quién inventó a imprenta? a impresora, ¡Fallo! a voz de Galicia, ¡Fallo! Santillana, ¡Fallo! Imprenteira, ¡Fallo! Gutenberg. ¡Acerto! Atención, pregunta. ¿Cal é o río máis grande do mundo? Río de Janeiro, Fallo, Río Barro, fallo, Río Cobre, fallo, Oriola. fallo. o Amazonas, ¡Acerto! Atención, pregunta. ¿Cal é o país do planeta que ten máis habitantes? o país do planeta que ten máis habitantes, Júpiter, País, non planeta, país. París, Fallo, Brasil, fallo, Rusia, fallo, Estados Unidos. fallo, China, fallo, acerto. Atención, pregunta. Que cousas dun kilo pesan máis? 1 kilo de ferro, Fallo, 1 kilo de auga, fallo, un elefante, 1 kilo, fallo, unha tonelada, fallo. Unha tonelada dun kilo. Por un kilo, un kilómetro. Fallo, a kilo, fallo, fallo total. Atención, pregunta. ¿Qué alimentos teñen leite? queixo, Acerto, De queixo. acerto, roscón, acerto. coscorrón, Fallo. pero se lle das copa de leche, ten leche, Ai, que chistosa. manteiga, Fallo.
malicia. Temos nos Montes de Viveiro un traballo e cenamos. Un traballo e cenamos? Pero como? De que? Ainda non ben empezamos e xa faz protestar. A ver, temos nos Montes de Viveiro un traballo e cenamos. Temos nos Montes de Viveiro un carballo de 100 anos. Un carballo de 100 anos descoberto por un elefante capaz. Un elefante capaz. Por un elegante rapaz. Ai, sí, un elegante rapaz que domaba cutros de plata. Que tomaba fotos de plantas. Que tomaba fotos de plantas. Sucesos. A poesía de Hugo atropella a un lambón. Tío, se merendades un bocadillo de whisky a caballera. A poesía de Lugo atrapa un lambón. A policía de Lugo atrapa a un ladrón. Recortes. Cortes. Recortes. Digo, deportes. Campeón total, Rafa Nadal. Genial. Información do campo. Digo, do tempo. Unha burra borracha entra por a porta. Unha dura borrasca entra polo norte. Con churrascos inmensos que ten celebracións. Con churrascos inmensos e ventos de nacións frías. Con chubascos intensos e ventos de nacións frías. Lonxe dos nosos pais. Lonxe do noso país. Haberá 9 mandarinas nas montañas. Haberá neves matutinas nas montañas. Por debaixo dos 1000 euros acabáronse as tontas dentaduras pais. Por debaixo dos 1000 metros. Tontas dentaduras pálidas. Acabaronse tantas temperaturas cálidas. No mar terremos un gracioso temporal. No mar teremos un grandioso temporal. No mar teremos un grandioso temporal. E tras o telexornal continúa a programación. De seguido, debuxos animados. Debuxos animados. O principio caliente e o gato de Ramón. O príncipe valiente e o gato do Orero. Eu adero ser a mí o príncipe valiente. Tío, que tiñas que ser el Rei León, porque fallas moito na lectura. Eres un fallón. Toma. O Rei León, para que leas ben, e sexas un león. Pero ti, a que escola fuches, neniña? Eu non fui á escola. Eu fui a un colegio privado. Para ricos. Ai, que riquiña. Escolas a escola de Viveiro, de Celeiro. Ali ensinan a ler a todos os nenos. Teñen un tempo de lectura todos os días. Prefiro as aventuras. Ler non me gusta. É aburridísimo. Verdade, netos? Imos despedir así unha lección. Criatura, a lectura é aventura. Criatura, a lectura é aventura. Criatura, a lectura é aventura. E agora, para ver un gatito, mira ben cociña miña madriña. Na teleinvasión de Galicia, un inglés. Hello, que pasou? Aquí estou. Unha galega. Cociña galega, cociña nena. E máis un argentino, no concurso da mellor cociña. No noso programa, miña madriña, mira que cociña. Son argentino, cocino divino, che. English breakfast eat, then almost inglés. Pero ti, que dis? English, eat well, come ben, eat well. Pois é igual. Mellor almost inglés.
Che, mira qué linda cocina, asado argentino divino, y el vino, no más, para los pibes, para los mayores, para vos que tenés tos, para mi mamá que algunos días me da las buenas noches, para los que andan a las andadas, para los que bailan tango, tan gorditos como están ellos. Para allá, boludo. Vos no entendemos, che. ¿Qué dice esa boca? Boca Juniors, el mejor equipo del mundo. Y vos que o terceiro menú. El menú. Una cocina. Preparar un plato non é barato, pero é unha cociñeira verdadeira. Miña madrilla, mira que cocina. Son nome de casa, mellor dito, esclavo de casa. Toda a vida decido desemplegarse. Os fillos, Mamá, que quero comer? Que teño fame? Dame. o meu home, nena, chea a parada, a ver se sanidade. Os avós, Viñiña, a mediciña. e outra vez, miau, parece que di, miau, da. Teñen 2 horas para cociñar. Para os noruegos, para os gallegos, para os matemáticos, simpáticos, acrobáticos, galácticos, para Caperucita Roja, para Peter Pan y vino, para los lunes y los martes, para norte, sur, este, oeste, para los de Uruguay, para los de Paraguay. ¡Ay, qué guay! ¡Caray! Hoxe vamos preparar un cocido galego, pero podes calcularme cos ingredientes. A ver, para facer un cocido, na foto metemos auga ou viño. Viño. Patatas ou fideos. Pizza ou pizza. Pizza ou pizza. Pollo ou repollo. Cacahuetes ou Coca-Cola. Chocolate ou garbanzos. Para la prima más bella, para la prima Vera, para la prima Mónica, para Verónica que trabaja en Telefónica y está fónica. Para el Papa Francisco, para el Dios Messi y para Ronaldo, Caldo. Velo aquí, o cocido e a cocida. Un público tan entendido que hacer o cocido a comida. Cociñeiro, que dará de primeiro? A ver, agora o xurado vai probar as comidas e dirá que é a mellor cociña. Riquísimo, qué sabor, por favor. Que olor más agradable, insuperable, irresistible. Miña madriña, pero que cociña esta manzanilla que me volve toliña. English. A ver, agora vos, o público, votaredes e dirá que é a mellor cociña. A ver, que levanten a man os que prefiren o almorzo inglés. E agora que levanten a man os que prefiren cociña de Ganadora, comida Elena, cocina Elena.
os nenos e nenas de sexto curso de infantil e de primeiro de primaria. Cando debemos lavar os dentes? Antes de subir, despois de comer ou cando estás dormindo? Ahora, a ver que resposta nos dan os nenos e nenas de sexto e quinto de primaria. Que significa a palabra galega derradeira? Cansada, última ou derrotada? Última. Derrotada. Última. De seguido, a finalísima. Vostede unha pelota e intentar metela na canasta.
xente que vin, que vin. Dous, tres, xa. Gañadora, a mellor amazona da zona, Irene. Mundo entero. Libros de cores dos mellores escritores. Spinners para estúpidos, digo, estupendos. Pelota que salta e bota e rebota a idiota.